Erokamano nya Kristo wino kawadhi nyime ni jatend piny William Ruto wuok oko mar manyo sir mar ojende ma osebedo ka ineno ka gima obalo kod sirikande. Ruto manotimo limbe kaunti ma Nairobi okoni jomatindo e siro mar piny kendo mondo Kenya odongre nyaka jomatindo obed kod tije. Ruto koni wuok tich manyien ojende ma Nairobi dhi chako tije mag lwedo kaka yweyo aora ma Nairobi, kazi mtaani kod tije mamoko. Walter Nyambaga ni kod mathoth. Waswahili wanasema hayawi. Manondala achiel bang' temo thiedho kama lit manyom miyo en kod pogruok e kod kanise paro. Jatend piny William Ruto othinyore oko mar temo lombo jende mobalo kod sirikande mondo yuchak uchim kode e tawa achiel. Nchi hii vijana hawawezi kupata ajira kama kuna fujo. Vijana hawawezi kupata ajira kama kuna vita. Tunataka amani ndio tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu. Bwana, tuko pamoja? Mimi nawauliza vijana. Vijana hoye. Vijana mnanisikiza? Vijana mnanielewa? Nawauliza kwa unyenyekevu. Sawa sawa? Ruto maniomolo Embakasi East kar jot ma Kayole e gwenge mag Soweto, Dandora, Lakisama e kinde mamoko. Okoni eno jana namba 1 madonjore kod ojende pachoka e kendo nyako yud duoko mar midhiero mokwako jo Kenya ni mar ojende dwaro tije mochune nyako chiw. Kuna vijana mimi napanga kwa climate works. Kuna vijana mimi napanga ajira kwa affordable housing. Kuna vijana mimi napanga kwa ajira kwa digital jobs. Kuna vijana mimi nawasaidia kwenda kufanya kazi ng'ambo. Mimi nawauliza, tafadhali tusikubali viongozi ambao hawana msimamo, viongozi hawana mpango, viongozi ambao hawana sera, watuharibie Kenya yetu kwa kupanga mambo ya fujo. Mageti mrema na thuolo machuok to Ruto ochamo chiemb chuny kod jodole kar jot mare e kendo sani modho divai kanyakla kakoro maino mare en menyo yudo sir mar ojende moko ne nyalo konye gero chumi mar Kenya to mana ka okelgi machiegni. Vijana mnanisikia? Sasa nimemwambia waziri pamoja na PS wangu hapa, kwa sababu hii mpango ya climate works sasa imeshika kasi na tuko na contractor na tuko na vijana wa NYS. Wale vijana 20,000 wanafanya kazi climate works. Nimesema hivi, kuanzia Jumatatu, kuanzia Monday, Jumatatu, tunaongeza vijana wengine 20,000 wa kufanya hii kazi. Mwenye macho ambiwi tazama. Sawa sawa. Hapa Embakasi East, nataka munisikize. Hapa Embakasi East, barabara ya aviation mpaka Fedha, barabara ya Tasia, barabara ya Mihango bypass link, barabara ya kwenda kule gate B, kule Nyayo Embakasi. Hizo zote zitafanyika, kazi inaanza kwa wiki 3. Kaka yorogwetho gi chino yuo kod kede, Ruto owuok to musuo kod kwith maketo sirikal tesre, nyowetio marach kod ojende e yor sondo gi kendo choro gi ng'anyo. Ruto osiemo josiasa makamago kendo koni gibiro mote badgi. Wale ambao wanasema ya kwamba vijana waende wafanye fujo, wao wenyewe walete watoto wao waende wafanye fujo. Kweli ama si kweli? Hawa viongozi mimi nataka niwaeleze hawana mpango na tutawashughulikia. Walter Nyambaga, Ramogi TV.